tuzajya inyama bigenze bite? Ngo iki? Tuzajya inyama bigenze bite? Inyama Akaboga. Akaboga? Hanyuma se inyuma nta karima k'igikoni gahari? Bana yanje uzi ko isi yaguye. Ko uru rugo rubagamo injyabyatsi, rubagamo abantu batazi inyama icari co. Je naribajije aho natekeye ko nta munsi nagumwe mwari mwambwira ngo ninkaranga inyama. Ariko nsa uretse kubeshya akaboga urimo uravuga akarima k'igikoni nahengishije hano inyuma y'inzu kamaze iki? Bo je ndi kusobanura ibijanye n'inyama wowe ugahita unyohereza mu mirimo. Wazihinzemo inyama? Hanyuma ikibazo ufite ni iki? Na nubu ikibazo mfite nca ni ryari n'isaha zingahe nzaje kubona nkabona muri uru rugo hajemo inyama? Ikibazo ufite ni inyama. Buri muntu togose ibirayi, togose imboga, amashu, karanga, amashu. Hanyuma se ubundi reka nkubaza njya kuguhaka zangaha hari kontana twasinye by'ibiryo nzajya mpa. Ariko nanje ngiraga impungenge nje hari n'igihe nzaje kubyuka mu gitondo nsange wanyishe da nitemfu ntuzi umuntu utari kuhaha inyama utari kugura akaboga ngo ashiranga nanje nkaranga ibitukura kire ku meza umunsi umwe ntiwazama mama. Ariko umurengwe w'abakoze muri iki gihe we ariko ubundi reka nkubaza aho wavaga aho uvuka mwaryaga inyama kangahe? Abantu kuri Noheli ariko tukavuga ngo inyama twaziri. Hanyuma rero bimenye ko uyu munsi atari kuri Noheli. Hano ni mu mujyi. Reka nkugire inama rero. Nturi umukozi hano? Ntabwo uri umukozi? Ndiwe. Sindi boss. Uri boss ariko w'inyama ntazo. Uri igicucu. Icyo kinyama reka tube tukihore. Ariko uremera ko ndi boss. Nawe sinje naguhakanyije mu mubyeyi. Hanyuma se nje mfata yo nguhemba nyagura inyama ko tuzaya tuzirya gatatu.